تولوز باجارێکی باشوورê Fransayê û nêzîkî deryaya Spî ye. Jê re dibêjin bajarê pembe ji ber rengê mîmariya bajêr ku bandora xwe seranserê dîmena bajêr kiriye. Vî bajarê ku bêhn û şopa dîrokê di her derê wê re xuya dibe, her ji dewra neolîtîk vebûye wargehek ji bo mirovan. Lê kulînên dawîn hin şopên bajarvaniyeke berî niha 3000 salan li derdora Tulûzê peyda kirine. Bajar teva taxîn xwe yên derdorê xweda nüfûseke milyon û nîvekê ye. Bi vê nüfûsa xwe ve piştî Parîs û Marsîlya û Lyonê dibe çarem mezintirîn bajarê Fransî. Gava ku mirov li kuçe û kolanên wî yên teng digere, ji heyraniyeke dilsoz pê ve tiştek di dilê mirov de şiyar nabe. Lewre bandora, av û hawaya deryaya Spî û ev dekora dîrokî ya ku mirov hema dixwaze ji xwe re lê temaşe bike, bi mirov baş dide hîskirin ku mirov li dunyayeke cuda ye. Li vî bajarî em hatine serdana Josep Bertolino ya ku ev nêzî 5 salên wê ye ku li ser zimanê Kurdî dixebite. Îroj em ê behsa dewreke wiha bikin ku kesayetiyeke Fransî dême bibe wê dewra reş û tarî ya ku li Ewropayê kesî behsa Kurdan nedikir lê belê Kurdistanê agirek pêketibû. Agirê şoreşa Kurdî dest pê kiribû. Di sala 66-67 de ji nûmereke Fransî ji bo lêkolînên din, ji bo kavilên Dînovayê û arkeolojiyê çûbûn Iraqê. Lê belê li wê derê gava ku ji Iraqê derbasî Tirkiye dibin li herêmeke rastên ku kesek naxwaze ku bizane bê kî li wê derê dijîn. Hingî piştî ku vedigerin Fransayê pirsanj xwe dikin. Ji xwe dipirsin ka gelo ev çi bû, çima ji wan tê veşartin û li peyva Kurd rast hatibûn. Hingê Josep Bertolino vê xanima Fransî ya ciwan diçe û li zanîngeha Sorbonê li qismê Kurdî ku îroj bi navê zanîngeha İnalcoyê tê naskirin li ber destê Kamuran Bedirxan bixwe xwe fêrî Kurdî dike da ku 5 sal şûnde yanî îroj bibe yek ji navdartirîn pisporên Kurdî ku ser zimanê Kurdî dixebite. Vê hevala Kamuran Bedirxan Abdurrahman Qasimlo ya ku çûye şoreşa Mustafa Barzanî nas kiriye. Pêşmerge dîtine û 5 sal şûnde bi flashbackekê ve ji me re behsa wê ciwaniya xwe wê naskirina xwe ya Kurdî dike û xebata zêdetir ji 5 salan ya ser zimanê Kurdî dike. Hûn ê xwe jî bibînin ku Josep Bertolino piştî ew qas salan êdî mîna Kurdekê dipeyve. Josep Bertolino li vî bajarê xweşikiye Fransayê li Toulousê bîstekê din. Josep Bertolino sala 1935 li bakurê Fransayê li bajarê Cambrayê çêbûye. Xwendina xwe ya zanîngehê diwarê hunerê de kiriye. û li ber destê Kamuran Bedirxan bixwe fêrî Kurdî dibe. Sala 1983 gava ku Enstitûya Kurdî ya Parîsê ava dibe, ew jî nava ekîba damezrîner de ye û bi qasî çend salan jî sekreteriya Enstitûyê dike. Wê demê di heman katê de xebatek li ser ferhenga Kurdî jî dest pê dike ku ew jî nav de ye. Li ser destnivîs û xebatên Kamuran Bedirxan ferhengeke Kurdî Fransî dê bihataya amadekirin. 30 sal bişûn de me dît ku Josep Bertolino hê jî bi heman ciddiyet û xemxuriya lêkolîneriyê ve li ser wê ferhengê dixebite. Vê xebata ku hema bibêje jiyanek li ser wê daye, îroj mijara sohbeta me bû. Josep em li Toulous'un vî bajarê xweş yê nêzîkî deryaya Spî li başûrê Fransayê. Em hatine em ew qasî kêfxweşin ku em dibînin ku Josep xanim bi Kurdî dipeyve. Em dixwazin bizanin gelo tu çima fêrî Kurdî bû? Çima? Ji ber ku gava ez ciwan bûm, ez û mirê min em çûn Kurdistanê digel araba me ya Kevin 2 chevaux Citroën zehmet bû û em çûn bo sê mehan em çûn rojhelata navî û dî dawiyê de em hatin em geştîn Bexdadê û ji Bexdadê min dixwest herin Mosul. Ji ber ku li bakurê Mosul kevin hene xwe korseban û Ninive û min xwendekarê hunerê bûm li Parîsê û min dixwest wan bibînin. Em çûn bakurê Mosul, sê car em ajotin, sê car polîs me derxist. Sê jara hûn vegerandin. Belê.
و دي داويدا بوليس قلت ما حاجة درب العراق نادي خوست بوام بمدين مسؤول قفام خاطر نسيبن ام بوليس جي قلت ما هو نكارين هرين روج حالاتي هرين روجافي ما قلت ام اوكي وباشي ام تشون روج حالاتي ام تشون مردن روجلات كيدر ونشون كي جام باجاري ام تشون مردن باشي ام بدوباري دجله بروبارات دجله هم درباس من ابلي جبركو غي قالك نبعجبو وباشي ام حتن شرناك للشرناك بوليس راوستان قالك نظام comment on dit méchant نبر خرابون شيفك خوش دامه ما ديكارن رازان لي نخوشخانه لي باشي امشون خوش افاي يعني بورا كبار بون لي ندو خواستن كهون لكردستان بمينين ندي خواستن لي ما ندي زانن كرد نافي كرد بلكي من ندي زانن دي فايت ما هو جاغي وكرد ناس ندكر نو و ام ناس نكن كو مارشال عرف دي فيدا مدي بوم افيك لو سير كردستاني اوا بوتشي ام نكارين حرين باكوري مسؤول جبركو شي حبو ندي زاني قام حاتن باريس من دي خوست بزانن بوتشي كابول نكرين ام حرين كردستاني و از ومن ما قلت اخويا امي بزفرين كردستان واشتوم با كامران بدخان دسبيكي داكو از تشاند بيفين اديتي فير ببم ويك روج باش ايفار باش سباس نزانم جبوس الافدايني تيكليه اري بالي و ادريس دامي داكو ام بكارين دربا سينور درباس بكين امشون ما هكا او دي صلاة هزار ونحصد وشيش تو بينج ما شاء الله قالك زميش يعني بيجي بينجي سالتي ويا بينجي سالتي في بلويا و ما بعضان ولا مع بعضان ديت سامي عبد الرحمن قالك اللي كايا مكير ما قالك جريان نيزيكي قال لا حاج مران فان ديران واشتوم با كامران بدخان داكو از كريم بيجم تشاوابو جشت تشاوابو وباشي قدمين بوتشي تو في ريكوردي نبي اشتوم از بي من خبط نكير كارنكير من زاروك حبو بو سي سال اشتوم لانزو دبلوم من حياه شو ينالكو ايه لا ديفيدوري لانزوبو 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 نافي لانزوبو اي سي سال بخوين بو سي سال بو دبلوم بو دبلوم اري فيربوينا كردي جبو خانمك فرنسي هسانه ان زحمته دي دسبكي ده من بوير دكير حسانيه حسان خويا دكير جبركو غزمان و كومون دي لا حفوك هنديك وك ين ما ي لي وقت فرنسي بو وقت فرنسي بالي ان انجليزي ان زمانين اندو اوروبيان لي باشي زحمه تردبه جبركو بلف كيرنا جو لا وان و زحمته قالك بيغ تخليط حنا اللي بغزان وك افرين وك دياربكر وك ميردين وك هاف نابا ايفن وجبونا من بلكي از باش نزاني از بومن زحمته شنو زحمته افنيزي 6 سالين ويا كو جوزا برتولينو بكندال نزانرا لسر فرهنگا كردي فرنسي دخبته جبو فيجي خوندنا كبرفره الكردي دكريه قالو او فكر و او كار چاوهات حتى يروج بشتي او خاص تكليه بكرداره
تو نوها خباتك فرهنگي ديكي فرهنگا فرنسي كردي كردي فرنسي تجمرة بحث كردي بكشفه فرنسي. كردي فرنسي شكو هات او فكرة فرهنگي جواز شاگرد کامران وی گوت من کو فرهنگ نویسان دبو و جوا شو رحمته ما ديال كندال وحفاليندن مارليز لسكو وكارولين دلاسو وخسرو عبد الرحي ويندن دي خوست اف خبات بكدينن و هير حفت جاريكي بشيف ما خبات كير لسيرفي فرانجي فرهنگا كامران بدرخان لسير فرانجا كامران بدخان جبركو قالك چند فرهنگ نو هاتنا تشاب كرين وما دي خوست بايفين جوان بشر بينن دي فرهنگا مدر بو بلكي ده هم يونت ده سال وسا خبات كير إيفاري يك جار دي سالكت دي حفتة ده يك جار لي باشي از چوم نيفروي فرنسي و اف خبات كديايه از بيش شخول بوم و از چوم با كندال و قلت وي ازي لي سيرفي خبات بكم وبكدينم اجرت دي خوازي go اوكي بو دونس دي سال از ليفر قالك فرهنگ پیدا كير برتوكين كورد بخواند و هر ما استوم لانستيتويه بو حفتكي و ديال كندال من كنترول كير نمونان پیدا كير ما كندال كير ما راس كير راس نيفيسين enfin كنترول كير بله أفكار بو دونس دي سالبو فرهنگين كومي كو هالي كريام كير نظام شباب بيجين فرهنگي كو جوان استفادة كر بله يي شايت بإنجليزي فرنسيزي بله de Charizor يي سوراني تشدن كومانجي يا كوفارا انستيتويه و هندك درانكتير فرهنگا فاركيني أزانا فرقيني بله أزانا فاركيني غافا او كديابو بو سي ان تشارسال ام روليكتور تاو اللي بيجي روليكتور بكردي جنوب دبيجين فخواندن وسر راس كرم جنوب فخواندن ايرو كديايا حفتي هزار بايفين تيدا حنا او بو تشاب كرني حاضره لي ما تشاب خانه بيدانكي حتى يرو جبركو كندال دي خوازك و تي تشاب كرن دي فرنسي ديال لاروس ان حشات ان روبير دخوازك وشان خانه كفرنسي وتشاب بله لي او نخوازن فلا الناقشين و تايرو ام نزانين كانجيوي بتشاب كرن لتهن منين هن روبلين فرهنگ نشانه من دان من ديت كو ونتنه بشتاخ سبارتيا فرهنگين كو بري بكردي هاتنا تشاب كرن هر وها تا جبرتوكن كردي رومانن كردي جي تا بيف برهف كرنا خباتك لسر فرهنگي تدكاريج مرا بحسن ميثودا ويبك هون تشاوا دخلتين از تشاوا بش خبتم نظام از بونيموني از كومانجي دستينم بله هر بيف كوتي ده حياة از دي فرهنگا من ده ديگرم اگر مينا از دنويسم از دي فرهنگين دن لي ديگرم داكو او از ديگرم
بزانم معنوي تشيه جبركو بتركي من فرهنگك هيا بروسي من فرهنگك هيا بإيطالي بتشت نزحمته وقافا ازدتشم باكندال أو باش تردزانه اگر راسته یا نراسته. لی ایروش هگرم لیب نرن چما پیدیوی چما احتیاج به فرهنگ که وک یاوه هیا. بس جبركو كاموران دي خواست كو حتى كو تي تشاب كرين ومن تشترك جي حزكن از جلك لي غينا بايفين ان فرهنگ از جي جلك حزكن. لی چند سال خو بگشتی چند سال خو دای کاری به فرهنگی؟ باش جي سالا 2000 حتى يرو. يعني فاي 15 سال قديا وكاموران بدرخان بخوجي بري لسر خبتيه وي بو تشيل سال دي خبتي وباشي ام لي انستيتيو ديال كندال مارليز يونس دي سال خبتن يا دي سال وسروي خبتي دي بنجي سال ميزيكي بنجي سي سال و برسگریکا زارافه و دیالکتان چواش هر سرکر مثلا هن پیوهنه دو سورانی ده بلکه هبون لید کرمانجی ده نبود زازاکی ده بلکه هبون لید هورامی ده نبود اف فرهنگ آ کرمانجی تنه یه خاصی کنم فاکر یا کردی گشیه یا کاموران بس بیف کرمانجی بو بله لی پاشه کندال گوت دیوی ام سورانیته ده دکم و جي شارزور عن فرهنگا تافريق وهبي ما قالك بايفين بايداكير و باشي كندالغوت ديفي ام زازاكي تيدا بكن او كندك زحمه تربو تو التكستيل خوتشا وافاد كرنج بالكو التكستيل نيفيسكي هنا و شروكين كرداي كمنا بلكي هن بايفهبون كو ونديتن او تشوا تشار سركش قالك proverbe شوي بويج متلوك بلي قالك سيتاسيون جبرغرتن جي عرب شمو جي ماميالان از قالك جي ماميالان حزكم قالك سباهيه جي نور الدين زازا حوار روناهي وحسن متي وابراهيم عدوان ونظام مهدي زانا قالك من قالك بارتو كراند وتيدا بايفك عن حبوك تجنبوان قرتن وتلفرنقا خذت گلود وی روشا روجلاتان آوین ده جی کردان را سبروژه کنو کاری بو بهاتای هیوی کرن وی دوستا کردان گلو روشا کردستان یانوها چاوا دنرخاند ایروج لکردستان دموکراسیه که وها هیا که نمونهیا ویجی روجلاتان آوین تونه و تم پس نویتی داین گلو مدلا که کرد بجی دکن جبو هرمی دکاره ببه میناکه که باش كرد تاني جبو خو لدجي داعش شردكن ان مروف دكاره ببيجا كو كرد دشري لدجي داعش ده بتشكي مروفاهيه جدي باريزن جبونا مروفاهيه همو مروفاهيه شردكن جبركو داعش نه دجمني كرد بس دجمني دنياي همو دنياي بله جهاني همو لإيروش أم دزانون كو بجنودو يكيو فرفا بطايبتي جي بيشي كتنا صدام حكومتا كردستاني حكومتا هريما كردستاني كو امجار بيجي باشوري كردستاني لهريمي بويا خودان رولا كمزن الجلو ديمقراطيا كو كرد دنافا خوده والجلين بوان ردجين جبوان آفا دكن دكاره ببن نمونيك دي ديمقراطيا بجيكنا ديمقراطيا رجلاتا نافين تشتك زحمته از نتشوم كردستان بو چند سالان و از نكرم بيجم از بسبورم لي
از دبینیم که دموکراسیا دولتین جيرانين كرد تنه عربي السعودية تركي حمو إيران تركي ميبي إيران سوريا ديمقراطية تنه لكردستان ديمقراطية حياة لي مخابرنا كو ديجبريا لقال بارتي وياكتي وغوران حياة أو نباشا بو كردان ایروز ام جترا ببیجن جوزی ام دخوازن کردستان ببه ولاتك ایدئال چی جرا لازمه لگوری تا چی جرا لازمه که ام کردستان که ایدئال چه بکن چی لازمه دوی چه هبه یکیتیا کردان یکیتی و دموکراسی مروف دکاره بی دبستانان جبر که کردی زمانه کی وهایا که به تایبتی جل باکور و روجلات جی کم و لبنختیجی روجاوا ام دناوا مال ده فری کردی دبون ایروز او زمانه که دناوا مال ده هاتیه پاراستن وکه گلک تشتین کردان چاوا ام دکارن بکن زمانه کی پروردهیه چی کمه جمع از باور دکیم که ده همه مالباته ده دیوکو ده و باف بکردی به پیویم دیگل زاروکین خواه او ناكل من قالك حوال حياه اللي بارسي ديال زاروكين خو بفرنسيزي دي بايفن ان بالتركي نباشا يعني دبستان مال بخويا نوها بالي دبستان قالك جرينجا لي راكي داسبيديكا باشا جوزی نوین خو لوکا و رومان جی به میدان ناس کرن و جوان را بحثا سربوریا خو یاب کردان را کر ام به هفرل تولوزی گریان مخواست که جوزی جمره بحثا جان برتولینو جی بکه که به هفرل چوبون کرد ناس کربون و جان برتولینو یک جوان وی نگران بو که د دوره شورش د چوبون نوا پیشمرگیان جوزي هنگیان تولوز گریان ادی و اوجی سرمده هاتن باران دکه بباره تو کارج مرا ببیجی د سالین شیستی ده گاوا کنچون کردستانی تگود که تو میره خوره به جان را چوب کردستانی بله تو کاری بچه که مرا بحثا جان بکی و کاری کو وی بخوش لوی داری دکر وی چی دکر لکردستانی گاوا ام چون جان برتولینو روزنامه وان بو بله و گاوا ام وگریان کردستانی دی سالا 6 او ما فيلم كنكي اللي او قالك باندين روجنامه نيفيسانديه وجبونا وان خلاطه البير لوندر بري البير لوندر هبو جبونا خلاط استنديه جبونا كورد باندين وي لي سيري كوردينيه جبو باندين خويا سر كردان خلاط جستنديه بلي بلي باشي سالا شيش تو هفت از بتني تشوم كردستاني من غوتتا و باش لي جون لي فيتنامي باكور بو او روجنا ميفاني بيشين بو كو هاتيا كوتشو هانوي دي داميدا كافا امريكان قالك بومب افيك لي سوفيتنامي و كافا فيغريا جي فيتنام ساكني لي تهران ساكني ولمن غيريا لكردستاني وبو بلكي بانس دي روج ام بحفر منين وباشيتشو مجباشوری فرانسای دی سادا سرایی هر هریمه که فرانسای دی چاوین مده ایدی دشبه ولاتکی لوره تاو و آو و هوایا تولوزه نه همان تاو و آو و هوایا پاریسی بو
دریا 700 کیلومتری یا وگرا پاریسی ده دبیرا مده کدو خواتا که خانمه که فرانسی دای زمانه ما. گاوا که مالاوی بون و مبالا خود دا خواتا و یا سر فرهنگی تدگوت قیا کرد اوه و ین بیانی امن. ما کرده که فرانسای الکولانین وی باجار دریا سپی هشت و مخاطر جی خواست. مل باجار تولوزه ملکه کی کردی هیلا و امچون ددلی مده هر دیسا او خونامه یا مزن.